Salibonani balaleli lababukeli, siyalamukela esifundweni sethu sakuleli viki, isifundo ngo-5 lapho esikhangela khona isihloko esithi khona inkosana yokuthula edumisekayo. Mina engikhulumayo mfundisi uBruce Hlongwane, abafundisi esihamba ndawonye baza kuziveza. Salibonani balaleli, siyathaba ukuhlangana ngosuku lwalamhlanje. Mina engikhulumayo ngumfundisi uLulama Chuma. Salibonani balaleli, okhulumayo uMishayeli Ndlovu. Salibonani balaleli, okhulumayo umfundisi uGresham Mlilo. Izanxusa ukubana singaqala lesisifundo esiqhakathekileyo esivezwe ngoHlongwane, sike sigobena amakhanda sibe nomthandazo. Sikhulekeni sonke. Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni, ngale kuseni ngosuku lakho lwengcwele siyakubonga Nkosi. Sibonga ukuqala ngesipho sempilo. Sibonge ngokuvikela osenzela khona ikakhulu kulo mumo esiphila phakathi kwawo. Lapha Nkosi kulobhubhane olusoqeda abantu abaningi. Siqale lesisifundo Nkosi, siyathanda mana sekhumbule abethu abahluphekileyo ngalesi sehlakalo salomkhuhlane. Duduza abalahlekeleyo, qinisa Nkosi abagulayo. Sithanda mana silethele lesisifundo ngendlela ephakemeyo phambi kwakho. Ngaphandle kwakho akula ngitsho incwadi esingayizwisisa eBhayibhelini. Sisize Nkosi ngamandla kaMoya oNgcwele, usitolikele njengalokho watolika ekulotshweni kwayo. Egameni lakho ngiyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga, singena esifundweni bathandekayo, sizacela umfundisi uMlilo asifundele indinyana yokwaziwa ngekhanda. Siyabonga. Ngikhangela ke uYesaya 9 ivesi ngelika 6. Ithi ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo. uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, Inkosi yokuthula. Siyabonga. Kusifundo esidlulileyo bafundisi, sihlangane lenkosi uAhazi nxa kade sephakathi kohlupho ehlaselwa yisizwe samaSiriya lesako-Israyeli. Simbona esenza isivumelwano sobungane loThiglathi-Philesa owesithathu. Now nxa sikhangela isivumelwano esenziwe nguAhazi, usuke ekuthini ayeyame kuNkulunkulu, athembele kuNkulunkulu izikhathi zonke, wagcina ebeka ithemba lakhe ebantwini. Sambona uAhazi sekhonza izithombe, sabona futhi lesizwe sako-Israyeli sesiphuma endleleni eqondileyo kukhonzeni uNkulunkulu ngobuqotho langokuphelela. Lamuhla sikhuluma ngenkosana yokuthula edumisekayo. Nxa sikhuluma ngenkosana yokuthula edumisekayo, ungakhangela futhi embalini sibona izizwe ezinengi lapho kulezimpi behlala phansi besenza izivumelwano zokuthula. Kuyini esingakufunda kuzivumelwano zokuthula ezenziwa yizizwe, mfundisi uNdlovu? Esikhathini esiningi izivumelwano zakhona ezenziwayo sijwayele ukuzibona ziphelele emoyeni. Ngibuyele futhi esifundweni esizazifundayo. Sike safunda ngokubana when your world is falling apart, nxa umhlaba ubhidlika, then saphinda futhi safunda ngohlupho lokuba ngumphathi, leadership crisis. Sasifunda futhi njalo the hard way. So kukho konke lokho sihlangana lenhlupho ezikhona. Kodwa esifundweni sanamhlanje sesifundayo sithola isolution yalezi inhlupho ebezivezwa isifundo kulokho kubuild. Kule ndoda ke okuthiwa nguDr. Robert. uDr. Robert oyaziwa njengendoda elolwazi kakhulu ekwenzeni lokho kuthiwa ngama atomic bomb. Kuthiwa wamaphakathi kwenkundla enkulu eUS eAmerica le. Bembuza ukuthi hayi
abantu bazavikeleka kanjani kule atomic bomb. Wasesithi kunye kuphela okungasiza abantu kulokho yikuthula. So kusukela lesi sikhathi sifunda kabanzi ngomhlaba uletha ukuthula, udale izinto ukubana kube lokuthula emhlabeni kodwa kungabi la kuthula. Bese kusiba lenye indoda ngo1895 okuthiwa nguAlfred Noble. uAlfred Noble wathi hayi, abantu abaletha ukuthula emhlabeni kumele batreatwe ngendlela emangalisayo, kumele bananzelelwe kuwo wonke amakontinenti. Wasebuya ke lesicoco okuthiwa yiNobel Peace Prize ukuthi abantu laba bananzelelwe ngendlela emangalisayo. Kuyo yonke le imizamo sibuyela futhi kundinyana yokwaziwa ngekhanda ukubana kukho konke lokhu munye kuphela ozaletha ukuthula, everlasting peace. Uyeza uJesu ukuzoletha ukuthula. Sure. Nxa sikhuluma ngendaba yokuthula leyo, ungakhangela esikhathini esiningi bafundisi abantu bafuna ukwenza izivumelwano zokuthula kodwa kolunye uhlangothi benza izikhali. Balungiselela impi ngapha bafuna ukukhuluma ngezivumelwano zokuthula. Mhlawumbe sikusona lesi sigaba kuyini esingakuzwisisa ngokuthula nxa sikhuluma ngokuthula, mfundisi uChuma? Kuyini ongasichasisela khona ngokuthula, ukuthi vele ukuthula kuyini? Nxa sibala i-introduction isingeniso sesifundo uzathola ukuthi kunikwe ukulinganiswa lapha ngemibuso, ukulwa phakathi kwezizwe. Kugcina kusenza ukuthi sigcine sicabanga ukuthi nxa kukhulunywa ngokuthula kuyabe kuchiwo isikhathi lapho kungelambi khona. Ibala elithi ukuthula njengobana nguvesi bani lapha chapter 9 Isaiah 9 ivesi ngo6 uthi yena isiphetho sevesi leyana sithi sona inkosana yokuthula. Lapho kwakukhangelelwe uJesu owayezabuya eletha ukuthula. So ukuthula lokho kulethwa nguJesu kuzikile ukwedlula ukuthula okutsho i-absence kumbe kungabi khona kwezinto. Abantu nxa bebona kungelambi bayesithi kulokuthula. Kumbe ukuthula nxa kungelamsindo nje ekhaya, kungela kulwa phakathi kwababa lomama, phakathi kwabantwana labazali, sibone ngani kulokuthula. Kodwa ukuthula lokhu kuzikile ukwedlula ukungabi khona kwezimpi. Umuntu ongela Jesu enhliziyweni yakhe kalakho ukuthula, kala kuhlaliseka. Ukuze sinanzele ukuthi ibala lithi ukuthula libanzi kakhulu sikubonela kuJeremiah 29 ivesi ngo7 lapha kwakukhuthazwa amaJuda eseBhabhiloni ukuthi kabafune ukuthula lokuphumelela edorobheni lapha abahanjiswe khona. So ukuthula lokhu kutsho ukuhlaliseka, ngoba beseBhabhiloni kwakulabaprofeti bamanga labalumbi ababe batshela ukuthi hayi nge2 years kuphela lizabuyela eJerusalem. So babe ngahlalisekanga lapha bekhangelela ukuthi hayi masinyane sizabuyela eJerusalem. Athi umprofeti lapho uthena hayi khulekelani ukuthi libe lokuthula, libe lokuhlaliseka, sekle likhohlwe ngokuyale masana ngoba ngikhona liyahlala ama70 years. So uJesu kuphela nguye ongaletha ukuthula enhliziyweni yomuntu. Izimpi esizibonayo zibangwa ukuthi vele kuma individuals ebantwini iziqu zabo akula kuthula. Yes. Isifundo sethu sigxile esakuleli viki kuIsaiah ngo9 kusiya kuIsaiah ngo12. Mfundisi umlilo sicela lisifundele uIsaiah ngo9 ivesi ngelika 1 lo2 sinanzelele okuqukethwe yilawa amavesi lapha. Ngizakubala lapha. Ithi kepha ukuhelelwa akuyikuba khona kohluphekayo. Njengesikhathi esedlule senza ukuba kufiliselwe isizulu lesi izwe
lakwa Zebuloni nezwe laka Naftali isikhathi esizayo siyakwenza ukuba ikhazimule indlela yolwandle ngaphesheya kweJordani isifunda sabezizwe lo2 ngithi abantu abahamba ebunyameni babona ukukhanya okukhulu abahlezi ezweni lethunzi lokufa ukukhanya kuyabakhanyisela. Yes. Uvesi 2 ukhulume ngabantu abahamba emnyameni. Abantu abahamba emnyameni ukukhanya kufikile. Sifundo bani esingasithola lapha mfundisi abantu abahamba emnyameni nxa sisithi ukukhanya kufikile? Mfundisi umndeni. Ngihle ngiqayisele kuvesi kuyisango 8 verse ngelika 21 ka 22. Ithi bazadabula kukho bencindezelwe kakhulu belambile. Kuza kuthi ke belambile bezondile bathuke inkosi yabo loNkulunkulu wabo bakhangele phezulu 22. Njalo bazakhangela emhlabeni khangela ke kuza kuba lokuhlupheka lomnyama obunyama benkathazo njalo aqotshelwe emnyameni. Now nxa uyikhangela ke indaba esifunda lapha mfundisi Hlongane lo Chuma sivezela lapha ukuthi abantu laba ngenxa yokulandela lokulalela abakhohlisi balandela imimoya kwabangenisa ekuhluphekeni okumangalisayo kwabafaka ebunyameni obumangalisayo. Kodwa nxa sesikhangela le ivesi esifundela ethi kepha esivezela ngokuza kaJesu Kristu ikakhulu lesindebele ngani ileba lelichasa kakuhle lithi kodwa umnyama kawuyekuba njengokukhanya njengokukhathaza njengenkathazo yalo. Sokusivezela ozayo ecitha kumbe esuse ubunyama onguJesu Kristu. Ubukhona kwaJesu Kristu phakathi kwabantu abangasela themba, phakathi kwabantu asebekhathazekile, phakathi kwabantu abaphakathi kobunzima ngenxa yokuthi besebelandela imimoya kuxotsha obunyama. Actually uma ulandela imbali isifundo sa this week ngakatsho lokho sona ngokwaso kasifani nalezi esisanda ukudlula kuzo ebezimo historical ziveza imbali. Lesi esasula namhlanje siyisiprofeti esibiza sibike ngokuza kwaJesu Kristu. UIsaya kukhuluma 700 years kungakanjani kungakenzakala. Nxa esekuveza lokho kathesi usesivezela ke ukuthi bephakathi kokukhathazeka ke phakathi kobunzima ke uJesu Kristu uzakuza angenise ukukhanya kube yisibusiso. Bengisathi ngithi mina eGalili lapho kukhanya ukuthi uzasebenzela khona kakhulu. Labo Naftali ababaliswa lapho Naftali kumele uIsrael wayezokamelanga nje kuphela isizwe senziwa ngo2. Kodwa kumele abantu abaqala bana bathunjwe lapho waqala khona ungena uhlupho lapho qasa khona njani angenise ukukhanya andisindawona. Nxa sikhangela ke futhi imbali yeBhayibheli ngokugcwaliseka kwayo uza kufumana ukuthi uMateyu 4 from verse 12 to 25 uyasitshengisa uJesu ukuthi wasebenzela ngaphi kakhulu kuyagcwaliseka okukhulunywa ngani kuYesaya. Nxa usiya phambili sikhala abantu abaphakathi kobunyama kuyakusoba ukuthi lapho uJesu akhona ubunyama bunjani qabukho. Yes, ungakhala uFirst Peter ngo2 verse ka9 esethi ukuthi lina luhlango lukhethekileyo lani ucela abantu abasuswe ngaphi ebunyameni besiza ukukhanyeni abantu abasuswe ebunyameni bafika ngaphi ekukhanyeni. Ungakhala uJohane 1 verse ka1 usiya ku4 uqala wayekhona ulizwi kaNkulunkulu evesini ka4 isiveza ukuthi yena lulizwi abe ukukhanya ezimpilweni zenjani zabantu. As long as abantu bephila impilo yesono basebunyameni
kodwa uma besamukela uKristu engena phakathi kwezimpilo zabo bangena ekukhanyeni. uKristu uletha ukukhanya ezimpilweni zethu. Ngileqiniso engine phakathi kwethu la nxa singazange sakuxoxa siyavuma ukuthi sidojwe ezindaweni ezehlukene. Kulabo abantu abadojwe besembizeni ezisabekayo, ezoneni ezisabekayo kulo bafaka ngaphi ekukhanyeni. Bahlawula ingoma namhlanje ithi angikhululiwe nyanjani. Ngiyibonga Inkosi. Wangisusa ebunyameni wangifaka ngaphi ekukhanyeni. Mina engufumana kulesi sahluko okokuqala kimi okumqoka kakhulu ukuthi uJesu weza ukuzoletha ukukhanya emhlabeni jikelele, ngoba umhlaba wahle wangena esonweni, isoni sangena emhlabeni saletha ubunyama emhlabeni wonke jikelele. uJesu weza ubana asidispele ubunyama singene ngaphi ekukhanyeni. Kusala kithi ukuthi sikwamukele lokho kukhanya. Ungakhangela ekuthunjweni kwesizwe sakoJuda iGalile njengalokhu umfundisi umlilo besethintile. Yilo eliqala ukuthunjwa. Babe phakathi kohlupho, babe semnyameni. Nxa kubuya isiprofeti esithi khona iGalile kuza ukukhanya eGalile, sibona lo Jesu eqala ukusebenza eGalile. Kungasinika themba bani thina njengabantwana bakaThixo kulezi insuku lapho kuleziphithiphithi ezinengi khona, nxa sikhangela kumbe sikhuluma ngokukhululwa kwethu njengabantwana bakaNkulunkulu? Phakathi komnyama omkhulu funa ogombolozela abantu. U-Ahazi sibona lapha lo Phelesa laye. Nxa izehlakalo lezi zisenzakala kulethu ubunyama. Labantu basuka entandweni kaNkulunkulu balandela ezinye izithixo, balandela ukukhonza inkolo engaso kaNkulunkulu. So kukho konke lokhu ekubuzeni kwabalamadlozi baba lokwesaba lokwehlela emnyameni omkhulu. Ukukhanya yikho kudinga abantu. Yisipho isifundo sisivezela ukuthi ukukhanya lokhu kubuye eGalili njengesipho. Ngezinye indlela uNkulunkulu unguNkulunkulu olandelela abantu lanxa besemnyameni omangalisayo. Lanxa abantu besenza izinqumo bekhetha lokho kuphambana lentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu kadeli bantu. uNkulunkulu kasideli, kodwa unguNkulunkulu osilandelelayo ngazo zonke izikhathi. Njalo unguNkulunkulu okhululayo, uNkulunkulu osindisayo. So kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi ezimpilweni zethu nxa imoya yethu idangele kumbe idabukile, uNkulunkulu unguNkulunkulu ongasisindisa kulokho esingadlula phakathi kwakho. Sure. Kuyakhanya even amabizo ayo Inkosi leyo, inkosana yokuthula. Yes. Kulama khono athile avelayo kunkosana le ukuthi unguNkulunkulu. Yes. Asiboni kusiba lo munye umuntu ongakwanisa ukusindisa aletha ukuthula engasiyo uNkulunkulu. So kuthiwa le inkosana inguNkulunkulu. Iphinde futhi uzamisa ukulunga. Uzahlala esihlalweni sikaDavida. Kuthi ukuthi kusendo lukaDavida isihlalo sakhe lapha kumele amandla awukubusa. But kodwa umbuso wakhe awusuzufana nokaDavida, umbuso ozakuma usephakathi. Angazi ukuthi kanti njona uJesu nxa kwakuchasiswa kanje ngaye kuTestament elidala. Okwehlula ukuthi amaJuda babone sibili ukuthi nguye esefikile, behluleka ukuthi bambone, bagcina bembethele esiphambanweni bamala uJesu. Usukumangale lapha ndiletha nje ukumangala kwakhe. Indlela uJesu akhonjwe ngayo umprofeti uIsaiah. Bekumele ukuthi umuntu onanzelela ahlabone ukuthi ekuzalweni kwakhe kuthelo nguye sibili uJesu. Kwakumele ukuthi amaJuda aye leBhayibhili ayelala ibhuku likaIsaiah kumaBhayibhili. Kanti kodwa uJesu esebuyile
behluleke ukuthi bambone. Nxa wayeqala ukusebenza eGalile mfundisi kwakumele kube lento okuyivuselelayo kibo bazwisisa ukuthi unguye sibili obekunjani obekukhulunywa ngaye. Njalo phakathi komumo ababekiyo babe phakathi komumo obuhlungu phakathi komnyama obuhlungu kumele balandele ukukhanya. Kulomunye umlobi waloba ibhuku elithi nervous conditions phakathi kwemumo echayisa ngovalo uthola abantu belesifiso sokuqhubeka belandele ubunyama. Ngingazi ubunyama kumbe buyethusela kumbe buyathembisa abantu ukuthi hayi ungahambe ekukhanyeni hayi akulo kuhle, but abantu abaphakathi kobunyama baba lovalo lokwesaba ukuye ekukhanyeni. Kuqakathekile ukuthi sibe sekukhanyeni njalo silandele ukukhanya, sihambe ekukhanyeni ngazo zonke izikhathi. Umfundisi uChuma uke wakhuluma ngokuthi inkosana leyi iza ilamagama amaningi aveza ubunguye bakhe. Ake sibaleni uIsaiah ngo9 ivesi ngelika 6 lo 7 bafundisi sikhangele okuqukethwe ngamagama lawo. Right. Ithi ngoba sizalelwe umntwana sinikwe indodana lombuso uza kuba sehlombe layo. Lebizo lakhe lizathiwa omangalisayo, umeluleki, uNkulunkulu olamandla, ubaba waphakade, inkosana yokuthula. Ukwanda kombuso lokuthula akuyi kuphela phezu kwesihlalo sobukhosi sikaDavida laphezu kombuso wakhe, ukuwumisa lokuqinisa ngesehlulelo langokulunga kusukela khathesi kuze kube nini nanini. Ukusitshiseka kwenkosi yamabandla kuza kwenza lokho. Themba bani bafundisi esingalithola lapha nxa sikhangele ngendodana ezalelwe thina, ikakhulu umntwana ozalelwe thina, ikakhulu sikhangele amagama akhe lawa abuya ewathwele lumntwana. Mfundisi uNdlovu bungathini ngamagama alumntwana? Amagama alomutsho empilweni zabantu. Uzananzelela ukuthi ekadeni amakhosi kwakulembongi ezazigiya zikhuze zihaye ziqakathekisa inkosi, bayinika udumo ngalawa magama. Njalo uJesu nxa esiza lapha, uNkulunkulu nxa esiza uvezwa ngamagama achiyeneyo. Amagama la asitshengisa lokhu ngesikhiwo okuthiwa ngama attributes, kutsho ukuthi kulamanye amandla uNkulunkulu wokuthula abuya lawo esizweni lasebantwini. iBhayibhili liyakuveza ukuthi amandla lawo yilawa alandelayo. Kuvesi ngelika 6 uthi yena ngokuba sizalelwe umntwana siphiwa indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe. Ibisisithi umaluleki olungileyo, kutsho ukuthi leli ngelinye igama elihamba lamandla akule indodana, ukubana le indodana iza kuba ngumaluleki olungileyo. Ibisiqhubeka iBhayibhili ithi uNkulunkulu olamandla. Ngezinye indlela funa le kwaIsrayeli la ngesikhathi uIsaiah aphila ngaso, ngalesi sikhathi babekhona abanye uNkulunkulu but bengelamandla. Kodwa lo uNkulunkulu igama lakhe uza kuba uNkulunkulu olamandla, uyise onaphakade, uNkulunkulu ohlala kuze kube nini lanini, uNkulunkulu ohlala kuze kube nini lanini. Kutsho ukuthi kakula siqalo lesiphetho, uNkulunkulu okhona izikhathi zonke. Umbuso uyakuba mkhulu. Ngezinye indlela umbuso wokuthula umbuso kaNkulunkulu, ngaye umbuso uza kuba mkhulu, ube ngumbuso olodumo olumangalisayo. Is a mighty God, uNkulunkulu lamandla. Elinye igama uIsaiah futhi ajayele ukulisebenzisa kuvesi ngelika 6 lapha ngelithi
uNkulunkulu ongcwele kwaIsrayeli. Alright. Leli bizo lirefer kuyo uNkulunkulu oletha ukuthula. Mbona ngani okuqhakatheke kakhulu ukuthi xa echasiswa njalo uJesu simkhangele ngelihlo lomuntu walamhlanje ephakathi kwenhlupho zakhe phakathi kwe-COVID-19 phakathi kwekulahlekelwa imisebenzi amabhizinesi engahambi kuhle impendulo kikho konke uJesu. Ngiyananzelela lapho ukuthi vele kuchasisiwe umumo obukhona yes. bebesemnyameni abantu bebephakathi kokuhlupheka Kulumela. bekubusa abalumbi labaprofeti bamanga but kodwa ukuthi yena emumini onjeyana umprofeti ukhomba kuJesu ozabuya abe ngummeluleki ngazi umeluleki umuntu oyabe njani oxwayisayo umuntu olelizwe elithile lokuthi uqondisayo kuza umluleke esiza lokulunga kuza lokuthula ulethe ukuhlaliseka abantu namhlanje abahlalisekanga balembuzo echiyeneyo kakhulu mayelana lomumo okhona but impendulo ekhona esingayichiyela abalaleli ukuthi sidinga uJesu yikho konke bengisizwa lapha sichasisa ukuthi sikhuluma ngokulunga sikhuluma ngokukhanya ukuza loJesu kuthi ukuthi lokho kuthula okuthiwa uyakuletha uJesu njalo yena futhi yikuthula akukuthwele kakhulu kulento eziningi okuziletha ezinhle ebantwini ngaphandle kukaJesu kasilampendulo siyadangala nje kusale nje kungelampendulo sisanganisekile so siyamdinga uJesu Nangikuthanda khona lapha in one word kuphela yokuthi isanqa elethe ivesi yakhe lapha uthi sizalelwe akasho ukuthi sizazalelwa njengalokho ezolwa kahle sikuletha njengento esiyenza eveza isurity ukuthi uJesu nembala uza kuzalwa asikhule kunyameni yes umfundisi uChuma ukhulume ngokuthi impendulo nguJesu nxa singakhangela imbali kaAhazi sibone uAhazi edinga usizo kwezinye indawo esephakathi kohlupho elomcabango ukuthi khona impendulo ingavela kwezinye indawo uNkulunkulu wavuma wamkela ukukhetha kwakhe wasusa isivikelo sakhe sabona isizwe sakoJuda sesithunjwa ngozibani engasehlela njengabantwana bakaThixo ngokuthi singayami kuJesu nxa siphakathi kohlupho sikhethe ukudinga usizo kwezinye indawo fundisa umlilo sithi fahla fahla ungakhangela uverse 9 uservice lika 10 asokuveza intonga yolaka lukaNkulunkulu kwesisikhathi ungakuthatha njengentonga yolaka njengoNkulunkulu kodwa ke iqiniso lakho lonke ngelokuthi uNkulunkulu uyasibeka la athi nasi indlela yami ufuna liphile ngayo mina ngibe hayi nofuthi ngithembe kulokho khona ukufana ngithembe kukho kodwa hayi akula sizo kuwe lokho kuyinto wena khangela kimi mina ngalele kulezo zinto kukazi hayi wathi ke ukubona ukuthi konke kwakho uthembile kuza kusangaphi nxa usuphakathi kobunzima sengani ngokukhulu ukuchaya kanti wena ngozi ngesengaphi ebunzimeni senjenje umhlaba bathandekayo ngenxa wanankulu wayevele ekhulume kuAdam loEva endulole ukuthi hayi lingadli kwesihlahla lesi lingadla lizakufa nokufa nembali bacina besidla sangena phakathi kohlupho lwasesayo ungathona luswazi kaNkulunkulu kodwa hayi yithi sinjani esaphumayo endlini kabani kaJehova yena ngokwakhe uNkulunkulu ungafunda u2 Peter 3 verse 9 iBhayibheli yasiveza ukuthi uNkulunkulu uyabekezela engafuni ukuthi umuntu kanjani abhubhe thina yithi sizingenisa ngapi endlini engayisiyo ngalo sizathu
Kathesi omunye ngadubeka ngagula ngaba njani azathana kanti mina ngagula ngone ngaphi la nqa ngwasukwane ngaphi sivele sizalele emhlabeni owonakeleyo emhlabeni olesona sizele vele ligazi elonakeleyo yikho sokusinjani sihlupheka ke yikho silethelwa umkhululi onguJesu Kristu ozasikhupha kulobu bunzima esiphakathi kwabo ubunzima besono ngitsho le COVID lesiphakathi kwayo ilokhu impumela yesono esangena khona phaya kodwa hayi ithemba esilalo linye ngomkhululi osebenziwe ngamagama ahlukeneyo lapho uJehova azathi asikhulule umandla alobubomi yes ngiyamuzwa umlilo uveza ukuthi inhlupho kwesinye isikhathi zisehlela ngoba uNkulunkulu esethe hayi njana ukhetha lo engaqondanga kahle ke ngikuyekele okuwele phakathi kwenhlupho kwenzela ukuthi ufunde yes so ngezinye indlela kwesinye isikhathi ngathi mina impilo yona ngokwayo iyisikolo siyafunda kuma kuzinqumo esizenzayo empilweni let me say wenze isinqumo esingayisiso isinqumo esiphambene lentando kaNkuluNkulu nxa suwela phakathi kohlupho kukwenza unanzelela ukuthi hey indlela le engihamba ngayo kayifanelanga kodwa ngingathi futhi kulomunye ophakathi kohlupho enganye uyagulela kumbe uyagula omunye baninga asebelahlekelwe izihlobo zabo ngeCovid-19 omunye abezibuza ukuthi kanti vele ngoneni omunye ugula icancer omunye uyabezibuza ukuthi kanti vele lapho emphambanise khona kungaphi engithanda ukuthi ngulethe sobala okuvezwa liBhayibheli even kungekho kulesi sifundo esisifundayo ukuthi kwesinye isikhathi ezinye inhlupho ezisehlelayo kasisoze sibe lempendulo ngaphansi kwelanga kokwakhathesi kodwa kusasa uNkulunkulu uzasivezela ukuthi wena wawela phakathi kwalokho ngesizathu esinje okungasigcina sekukholweni ukuthi uNkulunkulu kasoze avume siwela enhlupheni ezingaphezulu kwamandla now kuhlupho ngalunye aluvumela ukwehlela uza kunika indlela yokuphuma kwesinye isikhathi loba uhlupho lwangona lungasukanga nxa uhlupho uNkulunkulu eluvumele uza kunika amandla awukuthi uphile ngentando yakhe uphakathi kwalo nalolo hlupho ukuze kucineni kwakho konke ube khona embusweni wezulu so singeke saba lezimpendulo khathesi kodwa kumele sihlale sikuJesu uJesu uyakunika ukuthula uphakathi kohlupho sure nxa ungakhangela bafundisi sibona uJesu umntwana ozalwayo eveziwe njengempande kaDavida siqiniseko bani kumbe nkuthazo bani esitholayo ngokuthi uJesu avezwe njengempande kaDavida ngike ngathi nxa ngixoxa labanye abantu bathi khona hayi uJesu lo lidlozi lamaJuda mfundisi umlilo ngalani lathi galabudlelwano lathi kuyini thina ebesingakufunda kusiphathise kunkambo yethu yokukholwa nxa uJesu evezwe ngalolo hlobo njengempande kaDavida endlini kaJesu siyabonga Chuma leqiniso ukuthi sizakhumbula ukuthi uDavida ube inkosi kwaba losendo lwakhe lwazokulandela esikhosini nxa sokuthana uJesu uvela njengehlumela eqhakela kwabayabantu baJuda yes kuyakutshengisela ukuthi lo mbuso lo kaDavida wakhula wabalamandla amakhulu
kwafika lapho okunjengesihlahla esiganyelwa khona wasala isidindi yabona indaba sekusele isidindi Ndlovu lesi sidindi lesi nhlanhla impande zalo ezigcwele phansi sokufuma ihlumela okuveza futhi ukuthi uJesu njengoDavida owabusa wena sibona alethe ukuthula around uIsrael enqoba izizwe kodwa lo othutsha kunzalo kusendo lukaDavida uza kusa hacha kuse kuphela iSrael kuphela kodwa alethe ukuthula emhlabeni wonke jikelele yes kuyasivezela ngale ndlela ukuthi lo muntu usuka kule then ke okunye okuqhakathekile kakhulu yikunanzelela ukuthi uJesu eselapha emhlabeni impilo yakhe yakugcwalisa khonokho okwakutshiwo uDavida awakutshiwo nguIsaya khumbula indodana eyisiphofu uma ehamba ngendlela Jesu indodana kaDavida kuyagcwalisa ukuthi kayisuye omunye uJesu Kristu ayisuye omunye ayisuye imposter lesikhuluma ngaye nguye uqobo lwakhe ungakuSamuel chapter 22 iverse lika 16 lapho kuyagcwalisa ukuthi uJesu uyimpande kabani kaDavida kayisuye omunye ungafika weIsrael namhlanje uzabona kule gate mbani sempumalanga elivaliweyo amaJuda athana uMesaya uza kungena ngaleli isango kulabo Mesaya abanengi abavela kodwa nxa usulandela ukutsho kaIsaya ukhangela ngokuza kwaJesu Kristu kuyagcwalisa ukuthi yena lo uJesu Kristu owezayo nguye qho ngoba ngokuzalwa kwakhe igenealogy yakhe iyaveza sola ukuthi uphuma endlini kaDavida so kumele kusilethele ithemba ukuthi hayi kasikhonze uNkulunkulu oyimposter sikhonze uNkulunkulu oqotho owezabana sikhulule sifake ekuthuleni okumangalisayo omunye nxa ekhuluma kulesi sigaba uthi khona uJesu nxa evezwa njengempande kaDavida siyavezelwa ukuthi vele yena ungumdali emabizweni akhe laphana bekuveziwe ukuthi ungubaba ongunaphakade so khona lokhu kuyasincedisa ukunanzelela ukuthi ngubaba wethu sonke umnini mandla wonke mfoka Ndlovu nxa ebuya uzobisela lokhu okwakuyikho kusukela ekuqaleni okwalahlekayo is coming to restore lokuhlanganisa izizwe esezithatha izinto ezingasozi izinto zomhlaba kumbe izinto ezingalunganga ngifunda lapha ku chapter 10 iverse ngelika 21 ithi yona insali iyakubuyela insali kaJakobe now okuvezwe ngumfundisi umlilo esigumungeni lesa kuba leshuti ishuti ngisigumunga esiseleyo esihlahleni akade sinjani akade sikhona so lapha sithola iprinciple yokuthi kuba lensali izikhathi eziningi so phakathi kwemumo leyi insali kaNkuluNkulu ekhona ephilayo iza kubuyela even lasekhaya ezulwini kule insali uNkulunkulu uzoletha ukuthula lokhu kwenzakala besikhuluma ngeGalili kwenzakala kuTestament elitsha ifirst coming kubuya kukaNkulunkulu okokuqala lokubuya kukaNkulunkulu esikulindeleyo kwesibili uzoletha ukuthula uIsaiah ngo11 iverse ngelika 6 ebeseveza izinyamazana ukuthi hayi abantwana bazadlala lezilwane lewundlu eziyingozi kakhulu Inkosi iyeza ukuzoletha ukuthula emhlabeni esiphila phakathi kwawo sisasekhona lapho mfoka Ndlovu sibona isizwe sakoIsrayeli nxa sesikhululiwe ekuthunjweni eGibhithe nxa sebechaphile olwandle olubomvu oMiriam bahlabela ingoma yokunqoba akusithi fahla ngengoma esiyibona ihlatshelwa lapha nxa sifike emaphethelweni esifundo sethu ingoma le iqhakathekile uIsaiah chapter 12 it's a song ingoma ehlatshelwayo uzananzelela ukuthi iBhayibheli lilesihlabelelo
kulesihlabelelo eBhayibhelini lapho kumele okulezingoma khona kumahubo but lapha ngenxa yokuthi kulokunye kumele sikufunde ingoma siyayithola ku chapter ngo-12 uNkulunkulu nxa esindisa abantu kumbe esindisa isizwe ubakhulula laba bantu babuyele ngengoma babuyele ngentokozo babuyele ngokujabula ababuyeli bezithulele kodwa babuyela ngokuhlabela langokuthokoza nginanzelela ukuthi uJesu indlela achazwe ngayo bekumele ukuthi amaJuda bamamukele nxa ubala lapho udingiswela ukuthi kati balahlekelwa ngaphi kwangikhona ngoba vele nxa ibizo lakhe liqanjwa laphana kuqanjwa lamakhono akhe konke ayikho khona kuphuma umuntu oyedwa history yomhlaba uJesu kuphela but kumele sikunanzelele lapha ukuthi nxa kukhulunywa ngokuthula okulethwa nguJesu ukuthula kwangikhona kuzikile kakhulu ayisikho kuthula njengokutsho kwethu ekuqaliseni i-absence yezimpi kungabi khona kwezimpi but ukuthula okusezinhliziyweni zabantu ukuthi enhliziyweni zabantu kube khona ukuhlaliseka le trust bemthemba uNkulunkulu uJesu futhi eyikukhanya so kwehluleke ukuthi inhliziyo zabo zikhanyiselwe beleBhayibheli belibala sonke isikhathi iBhayibheli but nxa babebala amavesi wona lawo behluleke ukuthi uJesu bambone ngenxa yokuthi kabazange bavume inguquko uJesu ayeyiletha kwakugcwele kibo ukufuna uthanda inotho yomhlaba ukuthanda amandla babefisa ukuthi ngabe uJesu wangikhona ubuya engumesiya omisa umbuso womhlaba babe lentokozo bakholise but konke khonokho kwabakhutha but kodwa nxa mina ngikufunda lapha ngoJesu sibili uJesu singamtrusta ngoba nxa ngikhangela iziprofeti ngendlela ezagcwaliseka ngayo empilweni kaJesu kuletha ithemba elimangalisayo yikho nxa ecina lapha umlobi ku chapter 12 verse 2 ungani kuhlatshelwa ingoma yokuthokoza singayibala ivesi yangona uverse 2 lapha ithi khangela uNkulunkulu ulusindiso lwami ngizathemba ngingesabi ngoba Inkosi uJehova ingamandla ami le ngoma yami isibe lusindiso lwami utshengisa ingoma yokucelebrate lapha lokuthokoza ukuthi ekucineni kwakho konke sizathokoza sizacelebrate sijabule ngoJesu even namhlanje singaba lenhlupho esingazizwisisiyo kodwa intokozo ikhona kwelizayo ngoba umuntu esimlandelayo ulamandla uyasindisa uJohane kuSambulo uyasikhumbuza bathana ukuthi ekugcineni ngezinhlupho zonke ezinapha sizawuhlabela ingoma kaMosi lewundlu mina ngathi bathandikayo yikho ikota lethu le isithi yona tutuzekani bantu bami siphakathi kweconvent seCovid siphakathi kokufela konke kodwa tutuzekani bantu ukuhlupa konke khona kuzadlula uJesu abuye sisiye ekhaya sisindisiwe sihlabele ingoma kaMosi newundlu siyabonga fundisa uChuma sicela lesikhulekele asikhulekene babo sezulwini siyabonga umuso ongaka awukuthi sibe lethuba lokufunda ilizwi lakho njengoba sesifundile ilizwi lakho sicela baba ukuthi umoya ingcwele aligcizelele ezinhlizweni zethu abese siduduza kuma problems amaningi esihlangana lawo esikhangelene lawo sicela ukuthi baba usiduduze ubususinika amandla bese silungiselelwa umbuso wakho ozayo masinyane sikhuleka ngegama lika Jesu Kristu amen